Wothat langso Hamren Khanduli and Isya Tawar Chikre Jonangbong Patang Nangji Pura Assam Chief Minister Phan Pinpur Loipak Panong si West Karbi ang long disiriden ASTC KSC Lapen KNCS Song Pen Kepajir West Karbi ang long Mahalong Rialong Habira Kom Kichu Hamren Hitibari Malong Puthot Truck Ihum Tawarang Bong Chit Kaching Thang Kardom Karbi Prime Time along Penili, Volleyball Trophy, Non-Beer Tangton Pen, Archik Tha, ASTC, KSC Lapen, KNCA Tum, Chelang Pet Pen, Preni Pai, Ketom Arni, Hamren Arong Supi Part on Plup Kehang Ketarampen, Armucha Jengsi Chiklu Janangbo, and Isya Tawar, Patang Nangpo, Meghalaya, Hoyalong Border Outpost, Kim Turang Chipai, who TPNC, Assam Chief Minister Sarbananda Sunawalapan, Pinpur Loi Pak Panongsi, West Karbi DC, Debojoti Hajarika Redeng, Kipajer Pona Birta, Nilitum Kat News Peranki Hundur Kropen, Birta Napali. Ada Borpai Kresia Borpen Hamren Hiti Barim along Samson Sing India Communal Kengri along Milur Kaisi Jamek Pangcheng Ponlo Malam Sopor Mai Padu Ponsi Armuka Jengrang Kokalam Thi Chinki Ching Than Pon Mai along ASTC Amai Puhuliram Terang Chitong Dun and part ASTC along Claim Sipasong Japo Tumlake Chandrakanta Terang Sanjay Kili Ram Singh Rong Hang Lapen Daniel Teron Pen Chenglok Ong Song Japo Tum Chitong Dun Mai Judek Pen West Karbi along District at DCSI Hemalong an Armu Kacheng Pon Padu Inisia Tawar na namat selam serak nang pupu Inisia Tawar suding armu jeng ponsi kihang katara masih angtong Hamren arong spe par of luglo DC Phan Pinpur Loki Pajir Dam ho DC pen karing jia tengke bangso Tawar kemisen jia Phan administrative hin penta apropong Inisia Tumaphan chingi chingwai pon bom lo pusining je Tona bangke Meghalaya sor ahoy yang kepe bukan dunia tu punon umang Sila so nang pera bangke batay-batay ta sorkari nu kanang langunde bola mga chok. Kasi immediate di mana bangke kenang sor di mana bangke am ialong Meghalaya sor isi output na gibido. Laso nang output sa bangke prap jin pena masih Meghalaya sor kan punang po paceponay. Thana son se marnang po lapen akimia thana umlaper long pido nai. Sila so putha ka bangke DC ya ke hai debujudi hajurika marang chabon no yala solam thi सरकार तुमकन kitang alam thilo tanong isi proposal do so proposal ting pena bangke bangke border outpost ke do ana bangke thana semar po takimi UP ke bang semar keltung pulo kriteria dui mane laso kriteria bang kadu ye ke chitonte de taha chitonte bukan direct special case special ta bangke kenna si alam isa laso lam thi lage es thalang so Hamren Khanduli laso keceleng tawar NEC atau NEC mana government of India Penti claim orang ke asam lo. Laso tawar bangke hapu ikuwes ke entang tawar botelang so roha kampur bangke kitang agi di pulo ingkan thong entang dan. Laso tawar bangke ingkan propsi lo non tidak terus kita. Masih so bangke petang serak nang ko petang ciklonya orang bong petang tip mungkin hitung akapre kapiti petang kan nang kopel. Pen laso hut pini ceplang dan pun sorkar si ada itu. Laso hut Disia kahai bang matang lisyak dun lo kalang lo labang oke nili betang mana ke bang lo ate so tuas ni te jalan nang ko pen NEC ke hotu benda aprang pada di bom lo apa non ta chi tui asin la ko bane sorkar pan tum pilidam pola hayalam alang la si so teng pen pelutang te sorkar pan itu bang ke oke la hawar khapat hayalam pen punon kapen la tuar la masih lahai pada bangkini itu sorkar kan pamil opinion ni bangke Lapen border alam the abang ta non ke do bom outpost anke thana pinchong po lapen border along puthot akimi outpost ki kim thu japan sideng pon popta ningche jongse chiklo ijonang bong Inisia tumpen tawar salamble lipute puthot akang tui angdeng kachisong asai podo pon thunang kok popusi ASTC amai puhuliram terang ben perang kia tumang no ningche Longri kreniang bongpen mahalong rita isilo mahalong rialong kechari kachalom japan habe bang pli ang bongpen maha habe kong mate habe ke thiabarem ki khibom abang arong chewai joilo lasi ang hoi ke papleng thu japan pura arpu ke pek pon thumi abirta threni phai ke thom arni kat news pherake dong kamukam pen birta na pali Labangso arpu ki papleng thu japan pura kolongwa hawar inglong birik rong mindar rong hangarong amikar imbe alang liphansi maha habikong pekpon tanglo
lasila bangso rakom ki cholong rong orak rong hang rong bong Karbi richu alam toy tengpen rakom ki chumati habi rakom ki chu paduponlo labangso habi rakom ki chu mailong rong hang rong bong rong orak pen richu atoyani pinpo miji patora tum nashtong dunsi imbe phan poho phungsi ummaha habi konglu pura hokponlo li kacimata bangalalo je dak ini tum umha rapati long ri ina dake kong habe nang asi ahok lo aprang ni dipu aputung ni dipunu satebe alang si cubom lo same alang sang ter do chu anam joi pana phi abang ke dake ni tum akur kaprek tum bo mohet chithano akur kaprek tum mane deng long le anu akur kaprek tum ke lage dak umha rapati habi kong ke ni tum berong hang bek nang asi ni tum berong ham pi nili adeng lo arulo anam pharo tum apuna chaknang thai pensi pini ni mansan pini deng kon pini pakai di kita ni rom pilot ma ni lihat ni bicara masih pini ke umha pi ke ni aman ke teng ta kita ni ding sapolo pini kan an ke ni bitau ma ke acor no habis kopi ke umha rapatia lorita habe kong na lang pu pensi pini rakom nem rakom chiglo tapi jago berte plang rabenda sucai mentar plang rabenda umha rapati habe bang rido lasi akong na bang ke berohang hempi umha deng berohang tu lasi hasong tun ben chobom si hamanik tu mani pen pini anta so ke thang tun yideng tun dirbe si nem rakom ki cholong bang ke lage angreng ahoy bang anam phrotum si chiklem lo horme do horthai do nem do rakom do la pen sim jirlang sokolong indeng thi joji pen sim jirlang joji pen bang vo santar lang pameji la son si haber the blaman anta nem rakom chu aronta vir vedab lomlo pen pini tala song tha aron si anam phrotum klem lo la si tum umha rapasia lori habe kong pini penke kape thilo ummaha long riang kangalong rong asar ke thege dinga tum lapen ong dunga mulu ko tum sitami habi rakom ki chu along chutong dun pasi birta rip tan lo Hamren hitibarim rongjang phawang den thim nai along preni phai ke thom arni ihuma truck to warang bong chet ching thanglok ajok ada por phai ke papor hamren hitibarim along det si truck humni to wara joni kisung ke phona birta ke abduna hut kilong duna tengki hamren hithi ki mi an cement ki ponje phan ke roi pon bam si bang so truck to war dam bam hutsi janglu ma ching thanglok lo jcb bansi penangan ingdoiro sitami ki un edara jok hamren hithi barim pen hithi kimi adak gari ke thetum chireng un edet lo hamren hithi kimi ka chireng japan towar piliputa dolong avedet lapen rong jang phonat liputa non truck ki janglo jok na hokta towar avidet lo card news channel la pherang ki hundor kro hamren penang ki lopiota namalam sopor phan biota moin tomonik sina J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435-925-116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. A Turkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining, like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and
Grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpidahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo Pipothar Pirtalang Wangthalo. 16 number Nomati Constituency MSC Cup Football Championship Prenipai Hini Arni. Karbi Anglong Tiramas Council Deputy Chairman Ritesh Ihi Aridengpen Kangpu Pona Birta Karnisusa Hemalong Birta Nangli. Kangpu Amailong Alhisar Pua Manpen Karbi Anglong Tiramas Council Deputy Chairman Ritesh Ihi Chophaluhi Amanpen State Councillor Komola Teronpi Haroghat Block Mondal Amaipu Probin Teronapen Kasa Dun Maipu Borsing Kropen Dang Lokpen An Man Penkidul Kithigding Atup Chutong Dunsi Nomati Constituency Kechengsi MSC Club Football Championship along RDP Dun Kipatu Kecheng Arni Dengaung High School Polling Station Left Wing Lapen Okereng Polling Station Left Wing Ang Bongsi Patu Ponlo Okereng Polling Station Atum Dengaung High School Polling Station Atum Apan 2-1 goal pen Parem Kechengsi Nomati Constituency MSC Club Football Championship Chipai Ponlo Dima South District along ta Prenipai Hini Arni Paroi Sirap Hokebang Deng Gandhi Jayanti Catalan along Pachiton Dunsi Diung Valley English School along ta Catalan na Birta Karnis along Keruni pen Birta nang Pale Paro Isirap Hokeb ang Deng India dit pialong Gandhi Jayanti Catalan along Pachiton Dunsi Dima South along Ri Diung Bra along Kedo Diung Valley English School along ta Catalan dun Lapen Diung Valley English School along Lochar Aus Maratupen Patirpi Ponsi School Hemkom Hemrai Pen Chenglok School Kacheleng atawar bitheta karkokar phekmate swachhta hi seva ajai mek mesen pen kipachun pona birta long tu birta bang kilapang skang ton maniklo domi thangmi korung thu